ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯉꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 19 ꯑꯃꯁꯨꯡ 20ꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔ 5 ꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ 108 ꯁꯨꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯅꯥꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 39ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯄꯟꯊꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 30ꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟड ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯍꯤꯡꯅ ꯀꯜꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 32ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ 86 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 113ꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 40 ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 736ꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 40 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 13.5 ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 113ꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 40 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 9.8 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯁꯤꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 2,112 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ 81, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ 10, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ 8, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ 1, ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ 1, ꯅꯣꯅꯦꯗ 1, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ 1, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ 1, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ 138 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 40 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ एक्टिव केस की मसिंग 963 सूरे। अदुगा रिकवरी रेट ना चादा 49.5 हंथरकले। नौना थेंगनबा पॉजिटिव केस 40 असि हपसिलबा मतुंग हौजिक फावबदा स्टेट असिदा थेंगनबा अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 1,50,9 सूरे हाइरे। माखा तरकवा अतोप पाउदा माइरोइ लुप तरुक नंबिरमदगी पुसिलकवा लमदमसिगी इयोंग फिगा मानवा फिरोल सिंग मई थाखरे। माइरोइ लुप तरुक हाइबदी एमसु MSF देसाम KSA एम्स अमसुंग सुगना मिरमदगी पुसिलकवा लमदमसिगी इयोंग फि मानबा फिरोल क्या फागतुना ngasi वांगकै वॉइस जूनियर हाई स्कूल लैबा चौकी ऑफिस ममांगदा मई थादुना मांगनख्रे। हारिबा पोलम सिंग अदु था असिगी तारागा मंगादगी हौना थांगल बाजार अमसुंग पौना बाजारदा लैबा दुकान सिंगदगी फागलाखिबानि फिरोल सिंग मई थाखिबागा मरि लैनना एम्सुगी वाइस प्रेसिडेंट लाइस्रम अथौबना हाइखिबदा माइरोइ लुप तरुकी माइकेदगी संगसिलेबा खोंजंग असि मरुइना लमदम असिगी टॉप टॉप मसागम बोरिबा लमदम असिगी इमा इबेल सिंगना सारिबा इयोंग फी सिंग कन्ननबा मदि थबक सुफम चाफम खंगदना लैरिबा फिसाबी इमा इबेल अमसुंग इचिलिनाउ सिंग सेनमिलोन कन्ननबगी खोंजंग मनुंग चन्नने माइरोइ लुप तरुक असिगी माइकेदगी अपुनबा चेरोल थोक्तुना मिरमदा साबा लमदम असिगी इयोंग फी मानबा फिरोल सिंग कारबार वाला सिंग पुसिलक्तनबा आइदुन हौकिबा जुन कुनगनि थोइदा खंगनखिबा लैग्रे। अथमक हारिबा वफम अदुगी ओन तैनबदा कारबार वाला सिंग मखातना हारिबा फिरोल सिंग असि युवले हाइबा वाफंगबदगी हौकिबा तांग 15दगी हौना पौना बाजार अमसुंग थांगल बाजारदा ड्राइव जतदुना फागतखिबानि लमदम असिगी कारबार वाला अमतना इरमदमगी इयोंग फीगा मानबा फिरोल अमत मपानदगी पुसिलकवा अमदि योनबना सिंगबा अमत तौबा यारोय। सरकार की माइकेदगी सो हारिबा इयोंग फीगा मानबा पोलम सिंग असि मपानदगी पुसिलकलगा योनबदा अथिंगबा थांबियो। माइरोइ लुप तरुक असिगी माइकेदगी सु हिरम असिगी मतंगदा अकनबा मियंग चंगतुना मखाताना ड्राइव चथागिगनि सरकार की माइकेदगी लमदम असिगी फिसाबिसिंगदा अहोंगबा ममंदा लंग फंगननबा ताबो पाइखतकनि हाना फंगदोखिबा अदु कदा यौना थबकदा ओंथोकबा हौरबगे हाइबदसु येंगचनबियु हाइना फंगदोगे। खोंजंग अदुदा सरुक याकिबा खैरमपन नुफी कैथेल सिनफम अमसुंग साक्तम कनबलुकी प्रेसिडेंट खेत्री मयम शांतिना हाइकिबदा मफालमदगी पुसिलकपा लमदम असिगी इयोंग फीगा मानबा फिरोल सिंग पाक्सना योनबा असिना मरम ओरगा लमदम असिगी फिसाबी कया लोइनना फी योलिबा कैथेलगी इमा इवेल सिंगी सेनलोंदा चावना जाइथेंग पीरे।
Lamdam asigi fisabi na yumda sajaba iyong fising langgi mamal kahena wang pada mamal tang na yon bagi fibam mamalagli. Masina maram moraga firol singa si sitabagi maram mamoiri fibam masida fisabi kaya ato pasin pam bagi fibam dale lagle. Nagalam da lamdam asigi iyong figa manava firol kaya pusilaglaga ahong mamal da yole. Masina kaithel pam libasing su imung manung puba ngatu waifana tangai fadana. Mapandagi pusilakpa fising yon bagi fibam da fawal lagli atubo. Thawong asi kaithel fambi ima ivel singna yaba ngamloi. Maramuduna hiram masida sarkar na biyang changbiu nadrabadi asauba ihaw malakpa yai aike. Imphal kaithel manbi road 4 lane onkhalagani July kungani fandagi irang thong gari lanba yaragani Govindas konthokjam. Manipur ki Minister N Biren Union Minister of Service Road Transport and Highways the Kanatak na batigi Imphal city lambi National Highway 37 ki Imphal dagi kaithel manbi fawbagi sarugasi. Hana 2 lane or mbadagi 4 lane da onkolaga lambi fak thokna na basem na bagi IFA ministry na pirak bagal loida na hana Imphal dagi kathel man bi fawbagi manungda lambi gi saruk kya honthoklam laga fixil laga drain chalam bafna mak thogaraga nawna 4 lane da pak thoklaga drain chan bag loina na lambi se ko sakat na ba NISIDCL ki official sing da khalan khre aina Manipur sarkar ki works minister Govindas konthokjam na phangdoragle ngasi Imphal ki secretariat liba Manipur sarkar ki works minister Govindas konthokjam ki office ki conference hall da NISIDCL ki officials ki Manipur sarkar ki public works department PWD ki official sing home department forest department ki official sing yauna Imphal jiri pam lambi yauna Manipur da leiriba NISIDCL ki makada suri pa national highway ki lambi sing ningtina progress laina amasung quality laina suna na bagi matang da ahum suba review meeting pang thokre COVID laina laiba na maram oidana ngasi ki review meeting aduda saruk yagadaba deputy commissioner sing di virtual oina review meeting aduda saruk yaki review meeting adugi matang da work minister Govindas konthokjam na phangthoki bada Imphal jiriba lambi da hauzik NISIDCL na suriba thabak khusu ase tapman ba masung lamgi sai na ba leitaba mafam batu thabak sudana lamgi sai na ba lei haidona thabak sudana leibagi matang da ngasi ki review meeting da kumna khanara ba matung da lamgi sayana ba amata lehenta da bagi matang da khanara ba matung da yana ba furak paga loina na athuba matam da thabak suba hauna da bagi wafom yana ba furake Imphal dagi kaithel man bi fawbagi lambi asi 4 lane da sengphat sagat laga tabana hana lambi asi ki saruk da lambi pixel laga sangchilaga drain chalama punama thugaraga khara hena 4 lane da pak thok laga nauna drain chanbag loina da sengphat sagat na ba bhar sarkar ge Ministry of Surface Road Transport and Highways na ayapa pirabani na NISIDCL thabak suba hawwa haina ngasi ki review meeting adu da yarake Brown Sugar dagi heroin chungna na bahut na ringai da police na fagat kre Thauman district police na mahi ka vachinsa ki mehukta sangsileba lanseng ki sarukam boina ngarang July 10 fan ki bidang pung 3 minute 10 mangarum tabada lilong nung kai khunau dagi miu any brown sugar dagi heroin powder sungna na bahut na ringai da brown sugar kg 37.73 ka kona na fagat kre police ki paun hai faraba miu ani adudi moising mayum hasim sahi kun ga daret apokba moi lilong nung kai khunau amasong makak mayum farok sahi kun ga dithoi apokba METM sikong thong thabi dagini aire napi amma thauri yanduna siramle Imphal West district ki manung chanba pasoi police na konba part 1 dagi nupi amma masagi sakumda thauri yanduna siramle aire laiki devi nupi asigi maming oinam devla sahi kun gani thoi kumbi 1 number 2 khuga wang madagi housing na pasoi part 1 da mayum pan bani maki mapura bagi maming santa gawe housing MIS Brickfield security oina laibani thauthok asigi matang da laiki devi gi apokpi oinam ongpi taruvina pami sing da phongtora kibada masana vi asi thauri yan na siramle haina makoida nabidang pung 3 taba matam da pau viraki magi masana vi asi maki nufa gangarang mem da laklam bani mem da laklam ba adu da masana fi na yum da adum lehragi aiba wafum phongdoki bani atuba mafuroi bana debit mari mangani lairaga amuk chalu harga mem da poki bani haire Dauri yandu da leitre abagi pau hek phangbaga pasoi police ki team na mafam adu da sangsin don investigation chathage loina da forensic science ki team chu investigation chathabagi process adu da charugya ke police amadi forensic science investigation chathagi ba du nufi asibu luna tauba yangchin biba mama yauraga chathagi bane sport investigation loiraba matung rims ki mokta photorak matam da victim asiki imung manung na police na makhoi ngairam de habigi charge da asi bhaksang pokhalakni pa police ki DI gari thuwai dana manga ta thowan ki haire makha tarakwa atop pauda NSN IM gi keder ama nongmai ga kona na fare
अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा नानचिक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दगी सिक्योरिटी फोर्स ना अनेसन आर्म की कैडर अमदोंग मैगा कोना फारे अन पुलिस की पाव अमन हायरे हिरमसिंग मरी लेना पुलिस की मकोक तुंबा ऑफिसर अमन फोंदोकिबदा थाजबे याब पाव अम फंगलब मतुंग अरुणाचल पुलिस अमसुंग असम राइफल्स के अपन टीम अमना रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया द संगचिंदुना थी भूमबगी दबक चथकी मदुदा मसागी चही कुलुमदोइरोम सुरब एनेसन आर्म के कैडर असि फाबा ngamkibane मागी ममिंग कुसाल मिली कवी माग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट तगिने मंगोंदगी 7.65 mm की पिस्तौल अमसु भागत पंगमख्रे हायरे फारब एनेसन कैडर असिना फोंदोरखिबगी मतुंगिना महाग हौखिबा कुमजाली सिंगानी तरागा दरुक द लालहौलुब असिदा यावखिबने मदुगी मतुंग ओलकवा सही कुमजाली सिंगानी तरागा दरेतगी महाग अरुणाचल प्रदेश की तोंगान तोंगान बा मफमसिंदा सथाबा अरानबा मौंगदा मियामदगी नम हातुना सेल खोंगतबदा यावरखि हायरे माग मखाताना वांग पोंग सथाबा चाथनबगीदमक्ता महाग मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा खुसिनाखरे हायरे अमरोमदा अरुणाचल प्रदेश की तोंगान तोंगान बा मफमसिन नागालैंड वेस्ट ओवर लालौलुपसिन अरानबा मौंगदा मियामदगी सेल खोंगतबगी थबकसिंग सथारे मसिदागी थेंगनबा पुलिस अमदि आर्मी की मेकेदगी अकनबा मौंगदा होनरी हाना मखाताना फोंदोरगले असम कैबिनेट ने अनौब कमांडो बटालियन मंगा लिंबा याग्रे असम कैबिनेट ने स्टेट अदुगी लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेना अनौब कमांडो बटालियन मंगा लिंगना बलुपा करोड़ 839.95 की सेंफम अमा हौकिबा निंगतौकबा नमिते एप्रूव तौखरे अन स्टेट ऑफिसर की सोर्स अमन हायरे सोर्स असिना मखातान हायरिबना नौना लिंगदौरिबा कमांडो बटालियन सिंग असि खुदोंथिबा मेहुनरिबा जगह सिंगदा स्टेशन तौगने कमांडो बटालियन मंगा असि लिंगदबा मतुंगददि असम पुलिस ना क्राइम सिंग लाक्सिनबा मफुंग फानांगमबगा लोइदना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सिंग माइ पाकना चथबा ngabлагani हाइके असम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा महाकी ट्विटर दा थागलकिबा वारोल अमन हायरिबना कैबिनेट मीटिंग अदु द अनोवा कमांडो बटालियन सिंग लिंगनबा रोडवेज सिंग डेवलप तौनबा महाराष्ट्र दा असम कॉम्प्लेक्स अमा लिंगनबा फोरेंसिक एजुकेशन प्रमोट तौनबगी वफम यावना तोंगान तोंगान बा इशू कयागी मतंग दा खनाखे असम दौना कमांडो बटालियन मंगा लिंगदौरिबासी मरुइना पंदम अनिदनी पंदम सिंग अदुदि स्टेट अदुगी जुटसिंग थबक पीबा दुगा नागालमरोमदना क्राइम सिंग कंट्रोल तौनरमदि हायरे पनबजाबदी होंगी थौसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के मैकैदगी कमांडो बटालियन मंगा असि लिंगनबगीदमक ममांग चही 2012 की अगनबा सरुक्ता होम डिपार्टमेंट की मैकैदगी एडवर्टाइजमेंट इशू तौदुना कैंडिडेट सिंग इनवाइट तौखरबने कमांडो बटालियन मंगा असि की पुन्ना पर्सेंट 1,000 लेगनी बटालियन मंगा असि की मथौ ताप पर्सेंट रिक्रूट तौबगी सिलेक्शन अमसों ट्रेनिंग की थबक असि मथंग सही 2012 फावबगी मनुंगता मफुंग फाना लोइसिनगनी हायरि ममांग सही की जुन थादसो असम कैबिनेट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की लाइन स्टेट अदुदा क्राइम सिंग लाक्सिननबा अनौब कमांडो बटालियन तरा लिंगनबा वरेप लौखिबसु लैरबने पुलिस पर्सन अमना अतोप पर्सनल अहम नोंगैना कापतना हारक्रे यामना तांगना थोकपा थौदोकसिंगी सरुकम मोइना न्यू दिल्ली दा पोस्टिंग तादुन लैबा सिक्किम पुलिस पर्सन अमना मागे कोलिग अहम नोंगैना कापतना हालबा मतुंग पुलिस दा संगजराखरे हायरे पुलिस की रिपोर्ट मतुंग इना लैबक थिबा थौदोकसि दिल्ली की हाइडरफोर एरिया दा लैबा वाटर फ्रंट अमदा थोकिबने थौदोकसि दा चेनरिबा मियो असिगी ममिंग लैंडस्लाइड प्रवीण राय कौवे माना नोंगै कापगी थौदोक अदुदा पुलिस पर्सन अनिदि मफम अदुदा खुदकता सिगे अदुगा अतोप पर्सन अमन हॉस्पिटल पुखटपगी लंबीदा असोकपन मरम मोरगा लेकनबा गमदना सिखिबने करी मरमगी दमक्ता महागना मागे कोलिक्सिना नोंगै कापखिबन होयबगी मतंगददि आउजुक फबगी ओना चप चाना खांगबा गमद्रे हायरे बीजेपी दगी सस्पेंड तौग्रबा स्पोकपर्सन नुफुर शर्मा हाननबा पाकिस्तान दगी इंडिया दा लाखिबा अमा बीएसएफ ना फारे टीवी चैनल अमगी डिस्कशन द प्रोफेट मोहम्मद की मरम द क्रिटिसाइज तौरुबगी लेबाक वाथोक कोइबा बीजेपी की सस्पेंड तौग्रबा स्पोकपर्सन नुफुर शर्मा हाननबा पाकिस्तान दगी लोन तुमना लेबाक अस्ता संगलखिबा सही कुनगमरी सुबा पाकिस्तानी अमा राजस्थान की श्रीगंगा नगर डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बीएसएफ ना फारे फारबम यु एदुकी ममिंग ना रिजवान अशरफ कवी आरबम यु असना हिंदू मालकोट सेक्टर द लेबा खालकम चेक पोस्ट दगी लेबाक असगे लंखै द संगचिननबा होनरमखिबने अशरफ हारिबम यु असि पाकिस्तान दगी पंजाब की मांडी बहुदीन द लेबने अशरफ लेबाक असि द संगलखिबा असि यामना खुदोंग थिनगाइने फारबा अशरफ बीएसएफ ना वहंग पहुंग सतबद महाग मसामा बीजेपी की सस्पेंड तौखरबा स्पोकपर्सन नुपुर शर्मा हाननबा लाखिबने मांगना लेबाक असि द संगलखरबा मतुंग श्रीनगर दगी आसब्रेन दगरा द सत्पा पांगखि लोइनर मफम अदुदा सादार पांगथोकनबा मतुंगदा पांगथोकलबा मतुंगदा नुपुर शर्मा हाननबा थौरांग तौखि मसागी सही कुनगमरी सुरबा अदुगा क्लास 8 खक्त तमलिबा अशरफ से उर्दू पंजाबी अमसुंग हिंदी लोन निंगथिना खांगे मदोबम हांग मसादगी खुसु खुलाइना चिंगबदी अमदा फंगखिदे हायरे
Asram na makata na fongdo kibada Nupur Sharma na Prophet Muhammad ki maram da criticize daw kibaga adugi mari leina na Pakistan ki cleric sing na mifam ama pangthoki harba mifam adu Ashraf Phase 1 masamak su sarwiya ke meeting adu loiraba matung na mahang masamak Nupur Sharma han anabat thorang taw kibani Ashraf faraba matung da aron athop kya amasu khang bangable haire amarom da Nupur Sharma fan ada pale pa kasi tongan ba police station sing da FR ma fan los daw giba aduga mari leina na Supreme Court na relief fikre Nupur Sharma na mahak fan ada bahona riba singatu tahun tana ba Supreme Court ta thara kiba petition amaga mari leina na FX Court asigi mai kedagi hau kiba mekun ka darukta TV channel ki debate amada Nupur Sharma na Prophet Muhammad ki maram dangang sakhiba ka mari leina na tongan ba state sing da FIR register tawriba adugi matang da action amada lawkhatana ba khan kre Court asigi mai kedagi makhatan hai kiba da harba relief asi Nupur Sharma ki matakta hanara register tawkiba FIR adu khak natana matungda lakwa FIR sing da su cover tawgani hai ki Supreme Court ki Justice Surikant amasung JD Pradhiwala ani ki parents amana mamang da Nupur Sharma na TV channel amada ngang ki bada mang masana dai dani maramadu na national TV channel daliba ka sige miyam da aforis tawada bani hana kangan krabani ngasi ki hearing adu da Nupur Sharma ki advocate Mandir Singh na July amada ta khiba Supreme Court ki ruling adu ki matakta Nupur Sharma ki punsi da live trade ki apay ulare faraga gyang rep sa thagani abana singba phawwa trade ki apirak pa asnam hak tang ta da ba phiba mama mayong na re marmadan na logi makata Nupur Sharma ki punsi da khutong thiba thok tana ba protection review ana prayer dawge prayer adu tar batung da Supreme Court ki make union amasung state government affairs tar tawri ba sing da Nupur Sharma ki punsi da agi ba pirak liba kaya adu jengla ka mahaki security pin na bagi modality sing adu khangna ba khan kre Kerala da MBBS tamna na bagi pangtho ki ba net exam da nufi sing inner war namdan lakthohan ki ba manga police na fare Kerala ki kolam da leiba Thomas Institute of Information and Technology ki exam center amada net exam thabala khiba mai nupi macha sing namduna inner war lakthohan ki ba center atu duty thaba nupi person manga ngasi Kerala police na phagat kre thawdo ga sigam mari ena the victim or ba candidate amagi apok pamapa na police the complaint file taro padagi IPC ki section 354 masung 509 ki makha da case summary sa taw krabani loina na thawdo ga sigam mari ena the victim oiriba mairoi nupi masa adu ki statement law kre thawdo ga sigam matang da atop victim bhairoi nupi masa mari amasu chap manana kolam Royal Police Station ki makha da leiba Sadhya Mangalam police station da complaint file taro kre thawdo ga sigam makha da DIGR Nissan Thina investigation sa tharapa matung da exam center adu da nupi manga duty da kya bu khang bagam ki bane loina na nupi manga fagale farber manga adu ki manung da home di external agency ki mari lena ba da natana Center adu da parkya thaba lakko mahiri nupi simbo frisking tawna ba asan tawge atopani na institute asigi staff singi thawdo gu ki maram da chap chana khang tawna ba khoi manga ki madak da wang pang tawba ki thabak chathari nagalam rom da tongan be students organization kaya na thawdo adu ka mari lena protest kaya sa thagre protest adu da police ka khuthong na ba da mahiroi amasung tongan ba political party ki mi kya sokle protesters singi make against institute adu thingjin da paksana amanga ta thawan kre aire Panbajabadi center adu the NEET exam thavala ke banapi masa mahiroi sing maiden detector sin adu na check tawda makhoi ki inner war wagi hukta khonglak pudagi nam tu na inner war sing lakthok halaga tongan ba kha amada pulap thaman ke tawdo ga du da mahiroi nupi masa khra din war gi hukka do kaktalaga kisi kisilaka parka thaba yauna ke madana mahiroi sing adu free when parka thaba ngam ki daba asi ikai ba gyan nang ki ba kamri denan police station asda complaint ke atawra ki bane Uttarakhand red amasung orange alert lauthokre India Meteorological gi maike da kilaka dur panimit khani asida mafung ge dai chaw amasung landslide mai una kani ane alert lauthokre kumaun amasung karwan region gi district ya akan bandong mai una ba yai ana red alert amasung orange alert lauthoki bani Indian Meteorological Department gi maike da gi haribana hayeng jum chaka namit asida Dehradun Tehri Bauri Naitinatal Sampawat Udham Singh Nagar, Bageswar, Pithovagra, amasung Haridwar district akan menong curba yai. Agagaraw kaya suk mayok na kani nong jam na kanataba asin maram oraga Uttarakhand ki sensitive area sing barwoina. Manung hanjin be area sing the landslide mayok na kani akan menong na maram oraga Uttarakhand ki turyal kaya gi maiso. Danger level ki thak da sian kani namit mari bangani ki manung Uttarakhand ki mafam kaya ta ising isaw kaya mayok na kani. Maram adunam yam na mikup na hom sing na lain na ba madi maram Chadan lalai dan baju kangen kre akan menung la kador bi asika mari lain lawi sina lokwa yara ba mahi marong amasong
mana masing khawdokton safagdaba mafamsingda thamnanaba khangré dam management amasung control authorities na mathau taba section tharong sen lokhanaraba khangré state disaster management authority amasung state government dami kupnom singda leinadaba khangré loina state disaster response forcing state aduki tongan tongan ba mafamsingda deploy tawba hogré lupa crore lising home chadroki Augusta Westland BBIV software scam ga mari leinana dili ko na XIAF officer mari samhon tawgre lupa crore lising home chadrok Augusta Westland scam ga mari leinana dili ko na SIM officer mari tha asigi mari phawbagi tha asigi kontra phawbagi manuda court affair tawna ba samhon tawgre case asigi matanda thijiliba CBI gi meke digi mathau taba sanctions and court asidagi lawkhre Ministry of Defense ki meke dagi BIP Peace of Augusta Westland taragani thulei bagi matangda asoba senja thumja ki thawong sing chathaki abagi maralda CBI na case asigi matangda thijinba auraki bane Nagalamromdana Haryana the mining mafia kangbuna DSP harkre CM khatar lupa crore magi compensation law thogre illegal stone mining ki baramda investigation chathariba Haryana ge Deputy Superintendent of Police DSP amaleba popona meter state asigin what district truck amana taklaga harkre official singi matungira police officer asna truck adu bo khamna da signal pibada yakhidaba galwina na truck adu na mahak puthong ki bani tarogi DSP Surender Singh na Pasgaon area ki manung chanba Aravali Hills the documents check tawna na bagidamak dumper truck adu khamna da signal pi ki bani Tawogi basung driver aduna gari adu khamba gi mhota leptana thausin duna DSP adu bam haki gari na thongki makos tan pukhat ki tawgi basung doctor sina mak siri ana law thorake saida sida nuha police na truck driver adu phakre agar ko ba equis adu police na noi ka pada so ke masung mak Nurha Medical College the puduna laikana ki haire police ki matungina Surender Singh kumsali singa magasang panmarfutram parida Haryana Police Assistant Sub Inspector oina recruit tawgi ma hojik DSP Tauru oina thabak tawribani amasung tha mari ki manungda thabak tagi potharagadabane officer ji hisar gi Sarungpur village takini hausina kuru theater da imung manungga loina laibane sairaga sida Nur district leba popon mit mining mafia kangpuna gari na taktuna harkibada DSP Surender Singh Vaishnoi gi mihat ta chena basingi mathakda akan action lokhatkani aina Haryana gi Home Minister Anil Vaishna law thokre Amaronda mining mafia kangpuna harkiba the DSP gi imungda lupa crore amagi compensation piragani aina state asigi Chief Minister Manohar Lal Khatar na law thokre masigi banakta mahaki imungi mioi amalenga ki thabak piragani state legana DSP Surender Singh Vaishnoi bo martyr status piragani ADG Rabi Kiran IGP South Range na phongdo kibada DSP Surender Singh Vaishnoi thajaba yaba akhanaba paw ama phongbadagi mafamadu surprise inspection pangthokpa lakhibani magayen force loina kide mahfu equis aduna gari na thongkibani kolai sina kiba leite aina Rabi Kiran na makhada ki Masanupi ga mari leinaramba nupa gi manakong kakre abada jamna nungaitaba amade angakpa pokba thawdok singi manung chana ngarang asam gi Tinsukia district manung chanba mafam amada Sitaranjan gogoi gogwa nupa aman bhaki masanupi ga nungsinaba nupa masagi manakong anima kakre hare amarom da thawdok asida chenari ba gogoi police na phagre police gi report matungina sahi nauri bi gogoi gi masanupi ga class 10 khaktamak tamliba nupa masa amaga nungsinagi Masih kemaudo gogoi na laiki ngarang numidang waram mahak na mayumda hanjin kiba matamda mahaki masanupi ga loina na nupamasa adu mahaki mayumda leram kibani maduda sauraba gogoi na nupamasa adu batamthi na fuki ba loina na makong makut animak punsilaba matung manakong animak lenthat kibani hairi amarom da victim ki imang manung da thodok asida chenari ba gogoi ki mathakda action launa na patak silakle India China ngamkai wariba Arunachal Pradesh ki construction work site da Assam ki worker taramanga mangkre India masung China gi ngamkai oriba Arunachal Pradesh ki semga sagat bagi thabak tawriba mafam amada thabak singa du chuna daba Assam dagi purakpa construction worker taraga mapan Arunachal gi arapa ngamkai da mangkre ana report amada phongtorakle Arunachal Pradesh ki Damin circle da leipa Burung Bome district da lambi semba gi thabak tawpa border road construction side aduda ngasidegi chayulani ki mamang dagi lambi semna daba purakpa Assam ki worker taraga mapan adu mangkre ana report birakibani Mahoi taraga mafana tu gimanung dagi ambu erambi yai ana sengna pami amma Kome river ki masa oriba Forak river dagi phangwa ngam kreare Myanmar gi Arkan army na junta gi lanbi taraga mari Northern Rakhine state dagi phaba ngam kre
Myanmar की रेजिस्टेंस फोर्स की मिलिशिया अमुगदा लेरिबा अरकान आर्मी हौकीबनी निंगथौकाबा नुमित्ता अवों नोंफोक थंगबा अरकान स्टेट की मुनगादाउ टाउनशिप दा अकन बलान कामनरबा मतुंगदा म्यांमार की जुनता लेगा के आर्मी परसेंट तरागमरी अरकान आर्मी न लानपा ओइना फाजिनबा ngamkhre aina अरकान आर्मी न थादोरपा वरोल अमदा फोंदोरगले मागोइना फाजिलिबा जुनता लानबी तरामरी अदुगी मनुंगदा पुलिस मेजर अमा यावरी हाइरे अरकान आर्मी की स्पोकपर्सन खाइंग खोखाना फोंदोरपदा अरकान आर्मी की लार्मी सिना मफम अदुगी जुनता की बॉर्डर गार्ड फोर्स के मेंबर्स के निंगथौकाबा नमित के उक्ता अनिरखाना सिंह पाइंग निया अमसुंग सागा फिंदा लांदाखे अहनबदा युकी पुंग मपल्लुम ताबदा अदुगा अनिसुबदा नुंगथेल की मदमदा पुंग अमरुम चुमना दोन कलर अमसोंग वेड कैन की मफम सिंदा लैबा जुनता की लानमी सिंग मथक्ता लांदा सथाके हाइरे लांदा अदुदा जुनता लानमी की मकीदा काहेना असोक अपन थोकन बंगामके लानफम अदुदा जुनता की पुलिस मेजर अमा यावना लानमी तरागमरी अरकान आर्मी दा मकुत थांगतुना संजलखेबनी आइना खाइंग थौखाना म्यांमार नाउद फोंदोरगले अमुक तो ओइखिद्रेबा मोंगदा इंडिया की लुपा मरफूगा यूएस की डॉलर अमगा मानारखरे इंडिया की लुपा मरफूगा यूएस की डॉलर अमगा आनबोइना मानबगी थाकता लैदुना इंडिया रूपी की भेलू काहेना नेमथबगी थौंगसी ओरखरे लालोले दिक्ता मियंग थमदुना चेहुलसिदा पांगथोकिबा सेंट्रल बैंक की मिफम अबदा यूएस की फेडरल रिजर्व का चांगदमदुना यंगबदा हौकिबा था दरुक असिगी मनुंगदा इंडिया रूपी असि चादा तरे की चांगदा हंदरक्तुना अनोवा ख्वाइदगी ताबा रेकॉर्ड ओइना लेरकिबने सही असि जनवरी था फावदा इंडिया की रूपी 63 यूएस की डॉलर अमगा मानरंबने अदुबा ngasiदगी यूएस की डॉलर अमगा इंडिया की रूपी मरफूगा मानबगी थाकता लाखरे मसिना ताकपदि लेबाकसदा इन्फ्लेशन की सांग वांगना लेरे अमदे मफान लमदगी पुसिलकपा पोसेगी ममल काहेना वांखलकलकनी आइबने हाउजी इंडिया लेखाना मफान लमदगी पुसिलकपा पोसेसिंग ममल इंडिया की पैसादा हानादगी हेना पीबा मथौ तानरे अमदे मथौ ताररे अमदे लेबाकसिदा पोचेगी ममल मखाताना सोइदना हेंगलकपगी फिवमदा लेरे मफान लमदा महि तंबसिंगी ओइनासु हौजी काहेना चादिंग तौबा मथौ तारगले ओइरगली बथौ ngasi इंडिया लेखाना दि ग्लोबल फैक्टर नंबर ओइदन ओहलकपनी हाना फोंदोरगले मखातारकवा अतोप मणिपुर की पाउदा मोरेद म्युइ ताराबंगा नेगे पॉजिटिव ओइरे फॉगरिंग सथाग्रे इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेद नौना म्युइ ताराबंगा डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगे फॉगरिंग तौबा यावना सेक्शन थौरंग सिलहोत्रे बावसना हाई इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेद मणिपुर स्टेट NBBDC फिकिम जियक मखादा टेक्नोफोर डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर मारिफोसन मसाजाउन सब डिविजनल हॉस्पिटल मोरे की स्पेशल मलेरिया यूनिट की कांगबुना मोरे गेट नंबर 1 की मोरे टाउन मनुंग दलेबा लैकाई क्या तंगासी फॉगनिंग तौबा मसुंग सर्वेलेंस तौबा की थबक चथगे हाउकी बजुन कुंट्रा फाउदा मोरे दगी मी अमा डेंगी पॉजिटिव ओइबदगी रिम्स दा लैखिदबदु मसिंग थादरबी कुनबथोय डेंगी पॉजिटिव ओरंबदगी लयंगदन फाग्रबा मतुंग नौना अमुक म्युइ तारागमरी डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमुक हन्ना थागा जरि